abusiafo ya mamu nyina akwa aba ebra so se nnen so twedi amponyankopon de adom ne bia kan no ene abeye efiada na ebehia na ye de me wo case na ye de abremu na se de ye na efiada na dwubia no we eye we law in your bedroom, law in your sitting room, law any obi a chambers ye ne ade mra no e ba wo ho wuntu akapre no consultation wahu mra no wahu se mra ne da ha befa ha sanse mra no ento wa se de akanfo ka se ento wa ada no ento wa ada so esansa asem to wa na bo ze hwe se mra wo Ghana ha pa mra ye wo mra se de obema warefo one ne yire nakra ye wo mra wo busa lawyer so no so ma kire yen e say me pocket lawyer me di omochi di omuchem nyina minim enti emra wo Ghana ha pa so be kwa akoto se bia ye to ade se de ye to ade no kra mra wo Ghana ha se de obi ni obi twempna eno kra mra e wo Ghana ha wo de ATM na wo de hye wo bank yi na de hye wo bag me no kra no mra e wo Ghana ha wo ka na wo koto no mra wo ha se de wo nante ye kra no mra wo ho a wan hweye na onim na wan konnante na according to na akoye na according from waso be him nti anyuma mi sam good evening kese pa ne akwaba aba me wo case na so from vim lady efia pokua ne na se kese be kwa maminia kojo asare bafo champo aka kaba last week obetine mu ma me na chese ye nam UN ho ye adwuma baby no nyina de abo aga na manti ada se wo so ukoso ehwe dwumedie e man na onim asem a ne ye beka no emu odu na ebebie wani na ho besa adwiriw de enti America sa na se ye behwe papa bi a ono ene wonim se asori aba obi akwa asori because yada de ne odu Ghana ha kwasi ada ni ho a obeto obi a wodem obi akwa asori na ye kwa na ye bible etwa ye nsa no ye be se obi ehu se ye kwa asori farisifo ye chen farisifo ye be kwa asori sesi a all night ye ne ye bom pa ye gu microphone Ghana for ye som nyankopon no kra che broni na o de bra ye no ye serious o na ne ye be hwe obi ono so sofo bom pa ma papa ne o yare kidney ni ade nyina kan ne ho ato no papa be wu am akoye ne wela wa weli ajapade ni nyina o e de akoma sofo na yere de ne mma de wo faase o ne maami o abusuafo de obi abenyo de amasofo abusuafo che so mo ntia se onim se de wele tie no gise nipa na wu ansa na mahu de etwiem papa ni wuye ne yekohwe e wele no a yeso de bibia amasofo na abusuafo se lalai we wo mo ntia se da etie na ye ba bekom na wutie bia beboa sanse wo fa no bia wa ye na gise de kokoo ni bema wo ka no wa yeso de bema na wo ka bi wa yesa wo kra no yire one ne tem ono ntiye nti wo de ka no kra bema wo fa si bu mfa ma yire ana wo ma no mu mfa ma mo ye besua bi ne ehu se so obi kra ya wele to wo no owu a yetumi sesan wele ma ne yeye se de abusuafo so wo mo ntia se na na ne nyina beka wa se mere e wo me wo case na na so wo hu se wo case a wo hu uni case no so wo hu ya fa me vim lady afia pokua ne lawyer for ma be ne ene ye bebo hu komo ye ntwe ho mra bo hu o mu nyina abusiafo me sama makwa ababio se de me ka se na ebebo nkomo ne ahwe wo will na wo ye no de wo fa bi ye ma wo no de wo aye se wo be ye no de wo yiri bi unim se will no kra no se de lawyer for na no ma ye te ase no ba kra utumi ye will ni bio tintina ho nka se be ma be wu agya will wa hwe obe wu agya no wo te ase sa adwen ne ye de ahwe etiri mu no e ya adwen mo ne nya wa hwe anyakopon kra be mu wu agya be ma no entwem se be ma nya will no fa ma wo ye se mi hurehura bad ye pesa de ndo da se me ma de omuni maame omuni moja wo mu eze be ma de anya we no owu a de ama aden ondo ati anyume mi samu akwa ababio mi o case Anaa na wo hwe na ene ne lawyer amafrem poma unim na dada na no obeboa mi ete emra no ne ade se de will no ne ade ni nyina wa ben pa obeboa mi ete nsem ase lawyer yo mo akwa aba ye ne afia sanso ana ne ye lawyer broni ba kope ene ya ye broni wo ti America ho no ye na adwuma ne immigration de mo amope visa ene ukunu wo ho pese obefa ukonom ni sa the whole New York state uduru wa baby a China for Japanese for kra bedu no office on masala tenten mimiduru wo no magisem kosalai ansa na mehu lawyer Eric Ochedakon abeke ho for all the way from New York lawyer mo akaba yeah fia mo de ice ni bi aba so ye wo ba na ye de kakra ma sa na tio medwane na wo do blaki wutim enya ahogun so enu ti na da bia no achichiri ni akosi ne hasei tende bia me be me kroma na mani age no efise nya ahogun so na ye de nti aba ye ne mu nyina ba betena betena fie se kra investors amoma bebo Ghana sa pepe lo ama fempo so pese nkonya ya no ko si chambers kakraka na mu mi nse de mo bin se no aka cases because enne kwase egbo no me kra de sa aji
breach of promise to marry ni say na no say nipa be 1000 kana ko mo si wo mu nyina me yen na mama ni nyina hu say sa bond fun no mo hye no mo nya hye ni nyina anti ka ho ne aba no mo ma chichu mu nyina ma yen ba no ya chi utu ma enye yo ho there be civil damages na ebetumi so otua na so na anya hwe no say o ma bibi na odi kokko bo bra say na wafansa eno yesense nia obesuma na aka twese kona oya na say wonya sa case ni bida sa breach of promise to marry no ase man eni akukuduro bi sa ha say ye fe enye hwe fam nyame enye hwe fam nyame nti obi o ha obeba be kana asema shoba so ka kire na ho kwan mo be fa say so na wa na court be ha ma adwen na ye be che ne sa ne man but ebi wo Ghana ha obi dia kwa we win recently your mama judgment in one of them in kai citation about manager says 60,000 or something. Oh sir 60,000 mean kai the exact amount but not so be why no one why I not scan mo yedru sir oh I see yeah mra de wo ho nti mra na ebebo apa na unim ye kan we mpacho ma me nka say ye ne multimedia me na me first plaintiff ni me nua Kofi Asan na Nana Sefa your case they call court led by a lawyer multimedia media lawyer Samsiladi ayeni ni ono ye news file ye winning case no several be bosome be mienu miensa ne ye winning case no ba court ma orders bi wom Mrs. Domachere na no or appeal court judge court of appeal judge na no city as high court judge human rights court ka say NHIA for empire chow omontro chow panel wo de obokrate bi ye de bia de ene ye hu say NHIA for a publish a chow panel HS or more pacho near the or daily graphic do book at that's it. NHIF for somebody their court no kind of all those someone need their court no kind of say lawyer must say then contempt and also be quite to be any man no bit over court judge that the mra na ye busu nani nti what this way rule of law na na penye sika no and 7,500 na mode ma including cost says can any hwe but said the be obi abe so china say obi wo baby na journalist bi ba baby a oba ho because obi pese o TDC work in Tampo oba ho because obi pese o TDC wo esrem say journalist ni wa ye ntensem akoso wi asenti for public interest Ghana o man ye yonti and central for nti good for central for nyina nti ye de obi ase obo aye bo mpa ye ma ye for victory in that matter but yemra the case na ye da ye nim no the da ye nim ye papa bi a owo kidney na onim say kidney moja mroso ni diabetes ni ade ne kofa ba nti sofo e bo mpa ye ma papa ni ade ma dakra doctor for ye so obewu no wanwo otena asia tena nkom onya hoden na papa ni so nim se nipa de e se dance bo a ubewu me bo a oye den a ubeko nti oye ne will e yensamanse e na ode to ho na ensamanse na oye ye no na otro wom se na ejapade ni nyina nanka why se we ebu okra na ode na no aka me de we be ma me yire me de we be ma me ba me de we be ma we ode ni nyina akoma sofo na busuafo ni mi ko will oye a ntumi mfa nchire obi a oso ode ko ma nkofo lawyers be chire mo na enim emra no afi papa na ewu awie ye kan will no aye se sofo na ye di bibia ma na abusuafo se da omo nte ase asem ni o papa no wo case ana de wo no because ono e wo se ye so wo case ana sofo na ye se de ajapade na man o wo case ana so betimi age ajapade na boso abusuafo no so omo nte ase abusuafo na wo case ana so betimi aka se obi na de ne ho na o se momo ne me antena ne ye me momu di won will mu omo so abusuafo na wo case ana so be ka se ye nte ase ana eno na asema ye be county ye mo akwa ba lawyer mama sha sefu so lawyer ma frempoma na eyi asemi wodi kan wo case ni na mu facts nse de mu kan ne dada no ye ndi kan hwe se papa na oye ne samanse na wa ma na ebusu ne yire ne ma o case so be we ne sai na ye we so na japade nti eye ne dia ti o ho kwan ranoma na kwan so betimi de ama obia opebia o sa me passion o se o hwe abrofo no pa bebre na mutimi dija emwa ebitimi deja orphanages nti ye na japade se ono a na akwa na legally a owo mra ma na kwan se obetimi eje mu de ama obia nti ono obia ope bia mra no nhye ne se e wo se ode ma ne ba ode ma na yire ode ma na wo fa se ye wo baby kakra bi obeka se wo dependent te se maame ne papa wo yire ana wo ba wo ye below 18 na I think we kind section 13 and that's why nja bibia ama o ma because omo dan wo time a wote asenenti no court ne betimi avari kan section 13 of your wills act na court ne betimi avari the outro ye ne kakra but apart from no eya wo dia nti wo ba wa bo no so bo ne bra no omo bra no mpe ne japade ono so wo de eja obi but ono ne de ne de owo mra bia e wo ga na ha
ene wiase baby aso betimi de ama obi a ope enti se ne ge bi kra na ti baby ejapade ne na nka ne nsa nka otumi de ma no so for so otumi de ma no ni pehunu bi otumi de ma no ana se bia se o ye ne yire a na ne neti a oh akosu akonsuo mame afia ye aduane mame de bia bia o ye yarefue wo yire te ho kidney mbekọ dialysis mbekọ ha na oso ade ko na wa kaya last time I meba ha me ka say well a wo be ye no you can do it only over your personal estate into there eya wo dia enye dia eya wo na wo yire dia into sa wo na wo yire aware na maye ejapade no ejapade na enya wo nko awo dia si ho ya wela si ho no so ya well over the part that will belong to you at the time of say we na that's a laptop here iPad here me no me no dia e fa we ye me dia e fa we ye fia dia nti e fa we pe na metimi aya well over but Ghana ha no ma Ghana mema nyina anim say ebebuo ye aye nananom bu ye besi na de o mutirim say tuo to atwere be madam oba totu a atwere be madam yi nti ono kra na ti a Virginia ba na we cry UN conference ya me call ye ayo UN conference on status of women but ya ba ye ne Ghana he ya still a mema no mo hye de mu ye sa enti se mpa no kra ono na to mpa no wo dem ho efie honom ne amanyina ono na to ye eda no kro no na si ya be ma na dwene mu no ne dia te se we se die wanwene ho so ono yo ba na aware no ma akwa ye japade no wa wele amasofo efia scenario na ya kan say the estate of the man enti o de mema ye movie from enko they are yenim yen dealing with the facts as we know it and they papa ne japade nti e say believe say e japade e yo no nko ane de anya de e yo no na yire de ana de wasa na yire but na yire ne betimi akokọ akoka say edan we ya papa de ma asemesi enya papa no nko ade amene ne na ye ya me ye sure say court ne beti ne but enya sa na ye e bi nso ana ya fa nso obi a woni yire na wa ye japade obi timi de ache obi a nti ne girlfriend ne kura bi one ne tie ono aduane ma ntumi nkoka say ne chefa kakra wo mo girlfriend e bedru wada foforo ba o chida ko ma mra wa se ne lawyer kan mu krom ho kra de say west amutumi de japade ma nkraman ne ade nyina wo yes America ho amutie e no kra ne mom ne mra e wo ho ne se obi ye dependent and as children under 21 I had more there 18 but US children under 21 and with dependent yeah either o ma me o papa and as a collabing so financially no ye required so obehwe no even pa no nya o blood but wa adapting and answer wa assume responsibility but o spouse there only the first person ayehwe oyire ana ukunu and emrano and yankase uyobe manko na eso ye will emanso eye will nti oyire ana ukunu ono na the first person say oye will that's a one set a decent portion amano the will no can be disqualified e court enye say bia owo ho kwan say de ope bia obetimi aye obetimi de ama obia as I say over decent portion obetimi level on nti say oye will na say esan say oba na be ma no bu afunu nti wodi bibia che no agya phone ba ko pese me di me phone yi pe ema oba na be ma na and satisfy requirement is a decent portion but to the survive. But decent portion every him. Well, Emrabe mo US one and I say Ghana has so. Ghana ha krampo no say amount na ni obestet ya ma o spouse no say esuadodo a court na nkasa betumi ahwe kasa sa ade ya odigja oyira na okun enso no di enso no hwe na muti nyina no if say aware ye partnership ayabusua mienu no mabaka bom na mo develop edu level esan say mo mienu na mo ti together na mo certain lifestyle amulede ebia mo ka mienu mo dan be ye mienu ebia weekends be mo ko vacation ni ade ni nyina ye lifestyle mo mienu mo adopt ye because of aware no so ba kuni ho no ma ense say oni akuno efi from grace to grass say to me show say o nya odi jaro no betumi maintain lifestyle na oni no lead no ansana ofi ho samra we wo Ghana ha yes if you are trying section 13 of maybe na wo kan also Wills Act your Wills Act of 1971 Act 360 section 13 say provision for dependents I mean kind bro for now you try or say if upon application being made not later than 3 years from the date upon which probate of the will is granted,
The High Court is of the opinion that a testator has not made reasonable provision, whether during his lifetime or by his will, for the maintenance of any father, mother, spouse, or child under 18 years of age of the testator, and that hardship will thereby be caused. The High Court may take in all the relevant circumstances, notwithstanding the provisions of the law, make reasonable provision for the needs of such father, mother, spouse, or child out of the estate of the deceased. And then he says such reasonable provision may include payment of a lump sum, whether immediate or deferred, and as a grant of an estate of interest in immovable property for life or any lesser period. And Anaa lawyer can want to say yes, but you as the mother, father, and you're covered. You as the mother, father, and come when you bobra, but children and surviving spouse there. Inti, and you know, Cresse, the Otias, say be a lawyer, and me. Met me a free me pemu say, we mean I'm a toy into the me pe, and I may. So, Udrin say, Udi, or ye, and I will come bra. Obet me uncle court. Ama, wait, you know, your best son will now, or yeah. Into new quite say, obey a whaler, or ye and I will conclude your own money, Dean said, can not wouldn't that jay on your year. And to say, but or tear why I say at the time I will yen dear or your year, and you know, and so make it. But I said, must separate be a sem crab and be a wait here, but I won't, and also. In fact, most of the time, a tie happen, say, a bit more hard my won't go through divorce, but won't tissa won't quana one year. A yare be a yare whoop, no, I train and answer war, divorce no more. Because young court and no one court, no court. More, our year court, our number to now, Beman, no, that's and answer. Until also it may happen. Now, court, behavior for how long I want separated for, and all the relevant circumstances are at home. So, yeah, dear, I want separated for a long time, and I say a short timer. And yeah, the fact said, or your spouse, or your year and son, who won't buy no. And so man adequate provision. Inti o kan ashasense also leave substantial amount of ejapade no to ne yire no anani kru no otiase no. But osa word no substantial no kwota kire mu. Se car ba ko na ye substantial na dan ba ko na ye substantial na say o ma me 1000 Ghana ma me fanye jetire ana so o ma me 2000. Okay, section 13 I say reasonable amount. I had one word I won't use here no. Until a question based I said then I reasonable. Obano no betre eniama no ne kun eye in one lifetime. Na or dying war is legon. Or car by me no crampa now or the bakuko jom or shop wa ha or yes say say be my nephew. We true if then no more say the nyina mo bi and na so kokko high and now man share bi that doesn't and yet reasonable e wo ho into reasonable no ye oni akono abrabo mu asem ye di ho nia e reasonable eno na be into that say papa we ye fa ne will no nko ade a en shada nya will a perfect. No, I mean the will no may be perfect, but the fact so what yire one man bi wo mo no one ma enkola no ye nim won fia won de but ye fan san enkola no ye enkola won ye under 18 enkola won ye under 18 one ma won bi no won betuma challenge will no based on these grounds. Now another element in so come in I be kan ho asem whether say osofo no e exert undue influence ye beba ho let me I mean can be being fa there also what kind of provision na me kan na say nipa no in his lifetime I make provision be a best sustaining wife and child, you know. Into papa ya we or educational policy insurance be for the ma or moko school. Ebia we be a makola shop be na waji akra mall shop be a mall ba na just a bit me sustain or ba papa nti mo ye den o hwe well no ye na onye obi a gidi se o be make it into na also for na ye bibi o no see na situation na or baby if you are Nukunuma no called Dubai and China quine so. So a man are setting the up area. No bear man they will free when no the Japan they are more before. Nasta Lobe Quacopre because Yatuna Haka say. So who know way or say so I make provisions for your substance timer or theatre in his will. I don't know a bit to me aquapre. But this one be a bit to me, I'll keep you in the same status now or one now. Maybe our job 500 million via to account you or what we didn't crack of himself to be what won't mean sign court.
Enko. Na bede na obi ehu se waja bibia ma. Bede na ehu. Yes, looking at all the circumstances. Na hu wan baba beka che court. No evidence no apart from no so be nso ni say yes your cancer go from cry pie. Into the only ukunu ye no be nso be hu. E bia ni pakro no so ye de will na ma no. Ono so person protecting the interest. Ono so be fish for some information na be ka so. Baba pay ye say ma or ye say ma. It's the circumstance and just obi an be nya different circumstances and a bit determined. But at the same time no nya say bia wa mami sika kakra me di dwane nti obetumi the rest of the money ni nyina e di ama eno so enya sa na tie iti mama won adwe so eni mi kun hye medwa ene na so obetumi di bia a che no no enya sa na no because obi won so obetumi afa ho ahye odwa be 1000 but the japadi owo no so a millions exactly no so adia kodi here ya oti America no hye bodwa won the refie ni ma na ye ntimi nka say reasonable provision iti na be ka say based on each circumstance nti obi say uknoje 3000 no ahye odwa 1500 a reasonable provision uknoje 100,000 no ahye odwa 2000 enya reasonable nti based on each circumstance yo Mama ka ose still la ugu so awhwe me wo case ana ye Adom TV so live every Friday bia 9 o'clock when yamra ni bia de betu chi me kan ye kan japade no wakai se ye me ka bi me ko bi o me banchifuo bi me mmefuo bi me kwa me nya wheel o unim de besi china ene wahu kentampofo ekodware aban tib no omko oye oba so awo store bi ni ade wo mpese o china na wuwo mu no yesi de wawo de mpapa na ka na so se de wawo nim kataoto nanso wanhwe ye na unim kataoto na obekọ no wachi basa so de ya panansen politician ni bi panike sie bi a wo ya lawyer ka ho a wo tro lawyer mra wo wu ye kra na yesi na wele ni ho na koye manso aden na wo se nim guase sa ebe bata odi ho nti entwe ho mra ye ba ye behwe se sofo no the lawyer kan so undue influence kofo mo ko asori na sofo bu ono ogbo mpa ya de sunsun bia maye no wo pian wo se mehu sei wo do dan ya mame mehu se ye ba ni ahwe so undue influence o ma na ye ba se Usia for some mama kwa babio ye wo live wo mi wo case ana se de di kan no yegusu a ye hwe ajapade nsamanse se de be ye no na ebe famra kwan so na oyire o okuno so ye okunafo oti aware ase o ye nyini mfima na se will na kasa be papa obi entumi nyi ho chim se court ana se fie nti yegusu papa ni ye hwe di case ono wo se sofo bi abompa ya man kidney na nka oyare ye ka so obewu wanya nwu ama emre kra doctor for the share no so obewu no kra wanya nwu nti waye will ade na japade nyina ama sofo agya na yire ene ne ma ho yedi kan kasa ma lawyers achi mu se nipa no oye will na ade o ho kwan se oye will ne mo bia wo pe nemum oyire no ne ma no se nkola ni 18 a eno so o ho kwan se otumi ye no de bibi mo wa anya sa de a ene nipa no tumi de kokos e ma okoje will no e ho achi nti wawu ko na so sama engina court ya tun sama no ho man so ne de wo sama no aye enye ya nti ye de se na fata na asem no rebeto odwa se papa isofo no bompa ye man no o de bibi ama no e de na kire ewom lawyer mama mhya se fo na aka brofo bi se undue influence enti ase sofo abompa ya ma obi na yare ekọ bebre kwa yesi obewu enye nwu to de bi obi ntumi bompa na wadwuma ye yie bi won ma sika no anye sika mo akra chifo kra de eza ya na to de bi a mpa ye ne ye kan na mo di ho achi mpa ye na nyolo obi tumi bompa ye commande pa na wa lawyer tumi sa fe de o chambers ye bie nkofo ba na eba tumi kra tam ka ba ko a odi fi abroche boss lo eje eno vim I mean say from a broche krom ho a me wa me de ba betina han me dia me hu so for bompaye mob ma na dwuma ebie sa keke debi enyensi wo ho no sa eni han mo na eni nyamnyamanya se se Jesus wa ba betina Ghana na enya kwa efise edema na yetumi bompaye wo aha no aya da brofo no sere yen enye sa na nyamesom no won som no ho but ene de enye no ho asam na ya ba beka ko banana wa hu video ya TD Jakes on it Tyler Perry ko ya Tyler Perry ko de sa tu ni ko ma na fede ono TD Jakes na mo na fede o mo bompa ni o won bompa in fa won se ope so bompa mu ahia kofa African ni so for because African ni so for no bompa na out me say for their hoden so pa na I mean so no can so on the sre yen o se so say ayasem pa na won ka de na menim but ni meka ne say abrofo na nkasa no nya sa no won sum nyame
sani ya fan World Cup gidi wo Africa ha no one dey no yeah very subtle way quiet way enti no but still crap you one your friend cult e wo abroche ho no ma won betumi influence you so much say what dream will be our thinking will be focused on that particular but in this idea traditional sorry ne there you call we sorry no call to me take a break economic great samba back ebe tena sorry them ebe bompire dressing your pebiano or the back of a bompire nyakopon ohwe akomam onhwe nia ewo abonte but enu achi no ansana will be accepted ewo court no set state no your true will no na our sound mind ansana or the true will na dwene mu da ho na dwene mu da ho so true will wa mreku a wadwen mu enna ho a na eno no ema court no bisa se no nya kono na oye no na onima na entina most of the time so obi ba be wu na friend crofo say mama na masa me will ma ye bisa se ne ye cannot ase o nya kono to me focus Anaa say also busa ni panansa yes so to me bisa no because edu brebia wadwen mu na ho a untumi ensan will na enye ye yes enti the question is obi obey will na kasa wosan ko checking no ho ansa na why will the answer na be will no I mean for the will to be valid na so wadwen mu da ho sebe so ni akono na dwen mu enna ho na dwen mu adwum yare bi mpo aye na ono onyini kra ni re tumi free ono ne ba kra na re free ni di yeah edu sa untumi enye will na enye ye if anything our legal guardian court appointing na and as a appointed legal guardian through the court system only akono betumi aye will ama enya wan kasa na betumi aye now asori no bebre ho no mu a obetumi akọ asori no na undue influence no will come in whereby osofo aka bibi a kire no de hu bi ahye omu anase bi kakran no we preachi wa kakansan bi a kire ama wadwen no adane minim asori bi obi akọ a osofo ase ne gire ni kun ne ma oware won no enyo no na Nyankopon pese odi won akintia so pa won watumi apam won apa ne ho afi ho na edu level bi a na akwakodu brainwashing na am say ya brainwash you to the point odi wadwapade nyina be ma asori a abusuafo ni bi betumi akọ challenge ema ayeye but we no so obi otiase ndo obi kase na dwene nyewo ana wawu nti wawie no mbetimi akogina wako kase so for na brainwash no eno na lawyers adwuma eba mu no eno an say client na ba on channel be kase o me papa egu ode ne bibia ama sorry rebe na papa join sorry aso no join sorry sign na ntie o join sorry sign na ne suban be ye mo try someone na be kasa the messages na no de mamo en nya dakope na obi brain it to me get washed ebetuma ba so ye niam ahoro obetuma che niam o ye ne kakra ma mo gi this afa de osofo no afa no kra ebetuma ba se bibia ni ho no ebedu ba bi ko osofo no kra na ofre no se ni nyame ofre no se so obetumi approve se osofo no e work systematically to brainwash o papa na wetumi aka ama court ho se enyo papa dwen se ko betro we but for osofo no intervention ebe mu no nka enya sa na world no ebe I see lo am friend mama musa entumi manze papa no obi ambre washing obi anada na obi anyande mo camera focus say undue influence bi na bi ono ane pe na why say so for the imagine kwano no nye ono a ka doctor si kwatam kidney yare de to me so na doctor say to de bia serious lo mutumi ye misdiagnosis ade ne o say yes wo ni bi wo bi so ya ni enti e bia na ono ane pe mo bia influence nya possible if you that doctrine of undue influence no enye legal equity okay and there be no to kire san yen sam go for emra ya sheda atro ato ho de dem hwe pepepe ye nti so bi ye wela emra no ye say e wose ye ho say sa time nipa ni ni ho but e wose ye ho nyina hwe say se nipa ne te ase a enka ne nsusu ye pa ene de e wo will no enya ade a eye obi ene share no ida say o share na kiti ana say o fa akwan bi so na da akwan bi so nti o kind books now mo say the degree of proof is very high just say obe bre answer na wetimi approve say because enya just a presumption
say me susu say I was what the facts to prove say indeed obi to me go court on can say me suspect imagine you me say I was ma dance all the hypothesis that you show hypothesis you na ka say we ni nyina free mu the logical conclusion is say enye papa na nkasa intention ni nti so ko kasa osofo no na a on the influence I fact na ye was at no yes papa net na for 15 years after na ho to no into within the 15 years no only osofo na the kwa sorry de bia na we will look at time our will no na hwan pa no ben no and I will say unim say na wa ye bi dada before the 15 years into to really prove say there was undue influence no very high and sometimes so yeah na ye den pass obenya the exact facts say me wo ho me hu so sofo na e ka na say on trust say nti so sofo ne ba na o ka say me de me nim ho hwe ma boa papa ne keke na me kwa me nim so de we beja me nti wo a wo be ka so de eja me na enye papa no nsu sie no no I was so mum na wo kire court ne say me nim say me papa be ye say me nim say me papa be ye say me nim say me papa be ye say ba me gidi say osofo ne ye say e bia edru baby kra me papa osofo ne me papa kasa ya ma ne ye nyina ya aka omo cases to say Edward which was decided in the UK. Papa be or man and mammy and son, or say, or a mom winina, or betcha the estate no into 3 for them. It drew baby no, we are not the money papa copy. And then I'm quite checking on who say, Papa Nibi, we're not on the last one, not the other man, on the Pendacasa, or then they call the lawyer, or in the ABBR, into court to the back say, and they'll call him the other kind of no, we can use on the influence, say, Papa non quenya, then the lawyer or Casaya, Ebi and Conyesa. Into say, man, a bit to me, I can say. Yenim say papa I was so much reporting at the chrome full so for the year ya e ma esesa papa na dwen ti adwen na e wo will no enyo mo papa there but they are very difficult to very prove. Difficult I am the so this side by say asudie no e da mo amode kokko to say enya papa na dwen mo na asudie ne da mo so se mo kire court na court njitu mu se ampa adanse wo ho enya de ono ye de ejapade na ma so de ye de ejapade ama nti oda go no de obetna baby anu meti oda ho na e wo so gu na numa on but utimi ba be kase na o move ya ono so be kire se minim ho hwe nti so ono so timi kire kakra bi se eye no kire so onim ho hwe bi be kase o even 2 years before papa na be wu no na ma sorry no kire fi ni area ho me hu na che de me hu ye nti eno to wo a wo koka se me gidi sase meti influence and on the influence na ebetimi afa afi obi ne ne ba ho se wo ye will ma wo maame na ye hwa se oye ne ma ana bi oye ne bantina na me kwa na me ye wo baba wo na into the way be ma me ma nyina na waja me oba no ho a duke kasa asho maame tim na o ma na wo la onya me ma ne betimi afa say you unduly influence your mother ye a lawyer for ne your client oh musu me ye bi ho teze obi egu de japade eja ne lawyer da ha into ye a lawyer for ne your client na o kasa me ye case ma me ye will na ma na me ye will ne ma wa wo dan we we stay go eno de baby e wona e kama me de chambers am pe into me ye ma wa meji eno so eno your responsibilities ne bia and relationships ne bia betimi create on do influence asofofo ka ho and Ghana had asofofo ne ye very sofo bi wa okota o brand new car no aka cho so the cool chroma benya accident in fact it's na car no ma obewu eno your undue influence doctors ne or more patients into circumstances no but because any law need to share the surrounding circumstances anyhow I obetimi approve and say me dey kan no the degree of proof is very high into I was so gather of facts ne nyina say yetia you share so okay tapa you say no person yi ni nyina you betimi across ne nyina out and just conclude say your undue influence no but say what 2 probabilities cry you be yi undue influence in every mo it's a very high degree to prove wa bin munya o ma ben pa lawyer chere da ko wo New York based Ghana ni o New York o ye ho no odi ni djuma pa ni abrofu cases na ono anekuta na lawyer amafrem performance ye Ghana lawyer papa na wo cherechi hu no said o chere ade o case nye da said na lawyer kwa wa no wa chere say madam o case we no ka degree no ye high onya the degree di bompe also pe o ko peti binum na da because nya de be wini what I say ono ode abem no omo na nim bro omo nim mra no che say mra no kona baby e che bi omo nim tu nya bana lawyer de sa brofo no tie ni e pa o brofo omo kan no omo kan kwa computer si na nim enya small cry onya kan no degree the say ana lawyer me ba if you about it's proving so omo your cases in fact you have said I don't readily have cases but there are cases in the common law way now omo prove say
there was undue influence. I think Alcad and Skinner. And America say there were sect groups. There were group be out who join here want to make a choice of tongue bibia na fabre. Those type of cases now is very common. Say with me approve say won't influence you or deal. But crampo na even under duress. Sir also for ya wanya ubewu utina kai mu a ubewu eno nti fama me na odema utumi prove sa nema na yeah. And in the US court there we can prove it if the fact is there in a hand a also because most of the nema na documented even pie bokra course of work for kobompire or throw din book money who da ba or any time or spend day or all these documents no ubetumi discover during interrogatory period ama on saka all these documents I say contact na on this phone in make the frequency of it, the length of it, no in actually say a can ho ma na drain exercise but here can so no e bi mpo na papa no kokko join ne asori no na bia na ne yare no affecting the brain crampo until no part of a year say the mental state crampo time or yes I will no about say na dwen ho nso akakakra ne nkrofo betumi aka say ya papa no yare to the extent say enema bebre yeah for the past 15 years no kra no ante ase obu onkai e bia na schizophrenia mpo eka ho na se bibi sa dementia na so de bibia ache so for na then no ntre say automatically na say so for no mami ka also guso a wo hwe Adom TV me o case ananti wo de o di ehu say we owo case oni case oni nyina ye hu mpacho wo problem bi say say bia wo papa bi ni ade obi wo kra ne ge bi na mpese mbusa lawyer say bia wo papa bi won ma ne ge bi obi won mo ti ase no say me ma ne be enumi me ma ne be nsien so no wo ge bi wo ba bi otumi de ajapade nyina akoma no ono so bia ge na wo be wuo no ho no ko anu ama no wonim say papa ne be wu nti okwa anu ahyada ye no pedicure oboa kesi bi tumi yasa o be jejo so saa wonim say wo diabetes nti de bi obe tim pampa ma okun me ke gra me se ba are wo so kan o okun obe tim pampa ma no wu a wo de ama no de onim so jejo so okun eso yire obe he koku papa anyway we oso yire ne enye na watu ado ani a kire ge no obe ye we no na girlfriend nkwa ne din ene wom ye be hwe no but mpacho betimi afre numbers no screen so ofra na wabodi no aye ne tofa so ho na lawyer setumi aboa ye wie kra obetimi afre na eno so lawyer aboa kedu ma me mfa mpacho good evening no me afia me jo so de oba kuma se yo ene me so me chia pa e won kran ha mo ni adwuma pa akofa ba de mpai yeah da si bibi ya me go nshira pa nshira so na me de kakre de ka de afa lawyer me ma papa no me chia mo pa yeah jo na and somehow efuna me de meka say papa for ne be dey to bi no so and where they ever panma kasa mo kama e wo mu say so for ne niki o beto ade do no but the true lawyers na on beto na kama so biaba ye be sere papa for ne di mo to ne ma so ne ade say japade fie japade ama no o be dey amunyai amena ati kedu mamefa Mr. Dove good evening anyumeyo let the point you mama is the young vehicle medasi o kasa free because every kumasi yo mama nti o question no we dey busan say wa ya wa lawyer we dey mutie ni mama wa dawro ma oni pia so no papa na abre na se be bredi aso be je japade no oni pia so be je bi na akodi ni bredi o se be bredi asa kro nye no ade eno no lawyer o tumi ye ile ne pete di mla tire no on tire mle bia be tumi na tire na je wa ade Mr. Mamsi asu so na don go into so anu da se yo Mr. Dove mama na wase papa mama frɛ we so hello good evening I'm sorry Mr. Dove ne me last caller lawyer on say the okay na me busa asa question no yo your friend is saying Mr. Dove me pa cho say what the more than 18 na o papa kokofa obi no di na jopade ma na emra bia nsi o papa ho kwan say o de jopade no be ma ne dofo na o de ma no so we less than 18 and I'll be to me at the court into say one fa hwe anchew e woni we mu no de nyina akoche ne a otwa ti no ma no nom ye e ma ni nya diabetes na o papa na epe
se oni yare bia bibia ne horma na si no kwan dia uni case bia obetumi dia court si ma friend pa ma mbusa won se ma twa to kra de ne de wo se ye ma ye ni da wo saa wo ile hu se ye ne ye o so obi na ye ama de na wo se hu efianse na me kan de wo se da ma me kan we kan ha de aye stro pa ye will okaso bi anya will onim se wo biku no nti wo ne kunu to ho na ore wo ho na papa wo na ka se ye will be ye nim de a obi wu na we chiri asem nti ye will obi enim se obi wu but wo hwa ye mra no so anybody above 18 years of a sound mind our wage apade ebetimi aye will nti ana enye de wo de akọ lawyer ho nko a obetimi afa wonam fofo mi no aka wan kasa wa tro wa de ama mo hu se wa na wo tro ye no mo de adanse ama na wo de ato ho se be ya wuwu echi no and sa enema ne bia amba but se meka bibia twa to a ye papa mo enyi dru baby aye ma ye ni nko mo ho ye hwe nkrofo a omode omo ho bo omo nipa omo ne omo nante bebre no obi ankosesa na adwea na wanko unduly influence the person na amad bibi e wo se eba mo ho asabusua no na beka sa ye mra no so bebre wo ha e bia na me ne mesi na adwen ho edru baby e wo se ye hwe ne ye because from 1961 mra ya ye we ye far from our colonial masters but na kwala 18 years or SS3 nti so ka se ne papa ewu ne wanya 18 ti ontimi nkopre will na obede no akọ university nti bia is about time aye behwe ye mra ni because 18 no your maturity no ye ndru that time it's true lo mama na wase lo ye besan to us another time we dey asem hia pa ye da say wo hwe ye se wo fie wo ka mu wo shop wo ebi kwa hwe wo TV mo on Facebook ye da say wo hwe ye wo Adom TV me okay sana enwere ye fast the PSA ma lawyer ama frem poma and a lawyer Eric Ochedakon all the way to New York no aba be boy wo Ghana ye de mo ase me did the vim lady efia pokua se da PSA so nkoma lawyer opokwajima echade o Makola Law School o my views about it meant to me and kan lawyer mekan Nyankopon ye Adom next week Michael Pabila a researcher e ma ye wo me wo case na so Raymond any cameraman any production team ni na de mo ase Nancy Adesendankwa more vim enkoma o that's